Fl-edizzjoni ġew esposti 62 proġett f'suġġetti relatati mal-ICT. Il-proġetti li huma t-teżi li biha l-istudenti jridu jiggradwaw jinkludu kunċetti u applikazzjonijiet diversi użati fid-dinja tal-ICT. Sabrina Bilokka ħadmet fuq sistema li biha persuna tiġi identifikata minn folla nies. Bażikament jitrekkja l-persuna fil-folla sewwa. Issa, ovvjament użajt il-color feature u texture feature biex jara fil-persuna kif mixja fil-folla, u mbagħad once il-persuna tiġi occluded, jaraf li ġiet occluded u jrid jerġa' jsiba kif jerġa' joħroġ out of occlusion. Sistema innovattiva li ċertament għandha lok għall-użu fid-dinja tal-lum. Fl-airports, jekk ikun hemm xi crime, baggage monitoring pereżempju, transportation systems, jista' jintuża f'ħafna affarijiet, crime, terrorism, joħseb dawn l-affarijiet. Stefan Xerri ħaseb biex jagħmel programm għal fuq il-mobile li żgur li ħafna se jkunu jriduh. Ħloqt sistema ta' parking fejn wieħed jista' jafas buttuna through his mobile device u jsib parking spot in an area pereżempju ta' Sliema jew l-Università fejn palissa hemm problema kbira ta' parking. Ġifieri inti flok toqgħod iddur u taħli l-fuel taqbiżlek ħajtek, tista' through mobile device tkun taf eżatt fejn tista' ssib parking spot ġodda l-areas. Jean-Luc Farrugia ħaseb biex jogħloq sistema awtomatika li tevita li vettura ikollha inċident. Basically, ħloqt control system li tuża l-artificial intelligence fej driver tħalih isuq kif irid, basta ma jaħbaġ inkella jirriżulta f'rollover. Rollover pereżempju jkollok truck ikun għaddej ikun qed isuq idur tundjatura u jkun għaddej bis-saħħa wisq. Dak il-każ jista' t-truck jinqeleb